fai neipa o e la vole toa. Io Amen. Lo pulea mo tātou e kale sia le fia fili nei, me se foi la tau o lo whafonga mai le internet. Le fia fili nei o te fia tala noa i le mele, i le mata upule o le loto le whamangalo. Unforgiveness. Hallelujah, Lord. O le tasi nei mata upo lo te le na whaina i le to tele o le au whaolaina, matangata whaolaina. Au leo umana o le atua ia i tātou. Ina ia e maua le loto whamangalo. O te fia tala noa la i le mele e tau o le loto le whamangalo. Langa o le si lea te moni o loo whianua lua e whapea nana su e tangata o loo maua la tau le loto ti ngā male le loto whamangalo. A maua oe o na molu ai le i te tonu ia ta oe. Ia ma whapea na whaina i tātou le mele ta ua le loto le whamangalo. So tonight I want to share on the topic of unforgiveness. The Greek word anelotas, it means when you choose not to have compassion for the person who hurt you. O le loto le whamangalo, e saumale upu e leni lea. O lo na winga. Wa e whaia lau whaiunga. Now remember the word whaiunga. You choose not to have compassion. The Greek word for forgiveness is amphiemi. And it's a, o le winga o le upuna, it's a cancellation of a loan or a debt. But it's more commonly to forgive sins. So unforgiveness is a demonic spirit that goes around looking for someone. And when this spirit finds a person who is full of hurt, this demonic spirit will enter you and will continue to haunt you. Wa fayatula langa o lesi lea mea wa leva taimi o struggle ai. Tato wa mai vai al falatanga. E te le atanga te te tala noa ile mea lo loto whamangalo. A o le loto whamangalo i o to te lo isi tangata lo loto. Amen. Me vole le no fe wa ile si vaenga. Yo wa fali I pe fali fe au pe fali ia na te vala ia lea. Aina tele mana tua le tau o le mele o le whamangalo. After all, we all make mistakes. Who is perfect? No one. A whangala tau lea o ngā tuspaia o Yesu lava I ona o ngā ia Mataio ono whai upa sulfa e sumarilima ia. Awa a whaito te whaamangalo ina atu tangata ia la tauang sala. E whaamangaloina fo o tau e lo o tau tama o le langi. Ai a whaito te le whaamangaloina atu tangata ia la tauang sala. E le whaamangaloina fo e o tau e lo o tau tama ia o tauang sala. O le tele ala tangata, lau ke le mga kua le vesle, lau ke le mana tua le wha mai Yesu. A e le whaamangaloa le tika ngaka, e le ma whaifang whaamangaloa oe. Amen? Lewa mauti noa, a ele whamangalo tala le Yesu a le mawhainga whamangalo le sika ngaka. Your sins will remain unforgiven. Pe a le mawhainga whamangalo le si tangata. Ma te surwalu whai upanusu matasi ia. Ona luane ile o Peteru ia te ia ua whapeane le li ie. E angaleanga mai whaafia e alo uso ia te au ma u whamangalo ia te ia se ia tu fitu ea. Yo a whangala to talia Yesu whai upa lusu malua ia. O whetala iatu Yesu ia te ia. O te le whai atu ia te oe se ia tu fitu. A ia wha fitu ngā fulu ni fitu. O Elisia, so saulo Peteru whesili a Yesu. O le satiesa na Peteru. Pe wha fitu na wha mangalo le tangata pe ahanga sala mai whatasi. O le wha fitu la le na tau e Peteru. E Peteru. O langa satiesa. O se tese ya Yesu a va pe ala ese se mai se o te fa mangalo fa fitu. Fa fonga la to tale Yesu fa mai a o te le fa ia to e fa fitu a ia fa fitu se fulu ni fitu.
O longa winga e fitu whaatele ia fitu se fulu. O le tali e wha se lau wiva se fulu. O lono winga la, a se mali tangata whaatasi ia te oe. E te tauona e wha manga loa, wha se lau wiva se fulu. E le aila se tangata e mawhai ona se longa winga a petasi wha se lau wiva se fulu. A wha alua, wha popole si wha se lau wiva se fulu. O longa winga, there's no way e mawhai e ona outweigh ele unforgiveness, ele forgiveness. Amen? O longa winga la, e makua ile ai ma se hava ngoa ia kako, e mawhai ei ona e le wha manga longa se tangata. Awa o ke vai aku, o isi loku. So le ua peise malai fusu sole. Makua ile mawhai ai le singa wha manga lo le sikangaka. Amen? A o inga whalongo mo mo e whiau, le vang kako whalongo i hai. Ai le mawhai lava o na wha maangalo, le sitangata, le sitangata. O le mewha ile ai ua le pāku o lesi. E o whangi ma urungari, o isi urungari, kua i le mawhai inga wha maangalo. O le ma ua urungari, if there's any issues in our marriage, okay, whai ala utalele aso, what does the Bible say? Whatever the Bible says, no le mea langa uska i e ka ua. Amen? Amen? O le matua i le ai ma se option ma whai e ona tatu o le wha manga loa se tangata. Ia whafonga lao tau i le matau pana sumal valu le Mataio. The magnitude of the Lord's forgiveness. O le te le o le wha manga longa le ali i a tātou. Mataio suma le walu whai upa e lua suma tolu e o le tolu suma le lima. Aleluia lo. Se whai tau mo kia manga e whai kau le tala lea e to te mongo mai eile winga o la ufa matalanga i a. O le mele tu sai le malo le langi, ma le tastupu, o le na manatu e whaamasino i mea ua iana au auna, wa a Mataia o na whaamasino, o na au mai ai lea ia te ia o le tasi ua iai ana tārene se fulu afe, ua le maua e ia ni mea, e tau iai, o na whai atu ai leo lo nā li, ia whaatauina o ia, malana a wā, maana whanau, a toa maana mea uma, ina ia tau iai mai, o na whapa uai leo au auna, ua ifo ia te ia, ua whapea mai, le li ie whaapale pale mai ia te au, o te tau iatu ai iau mea uma, o na muti vale ai leo lea lofa o lea li, o lea au auna, ua tu atu o ia sa o loto, ma whaamangalo atu ana tupe ua iai, o na alu atu ai leo lea au auna, ua iloa ia le tasi o na usua au auna. The magnitude of the Lord's forgiveness, o te leo le whaamanga longa lea tua. O le tala lea, o le whaamatala Yesu, le whaata oto. Le whaata oto lea, o le whaamatala ile mea moni e winga i a te ia, e winga i lea tua, ma le whaamanga longa i tangata. Lea la e whaonga i le tala le parapo lea, pa mai e iei le au auna, na ai tā la, afe tā leni. Ia se ofsoso ani atu wana, I did a research, po le ale value o le tā leni lena i ai. Ia whafonga mai la, one interpretation of my 10,000 talents is $3.48 million. O longo winga la, o le ai kālafu o le au na lea na ai tālafu le matai. E tolu tesi ma le whavalu miliona na ai tālafu. Whafonga mai. Whai mai o le matai. Ua alofa tele le matai ila ukama lea. O na ua whaapa lea lo ma whaato ese, o salamo, pa mai la lea, wale lei, o le a wha ma ngalo lau ai tāla, fue tolu tesi ma le wha valu miliona tāla. O le si interpretation ma intise tei, o le se fulu feta leni, e fa mai e miliona, ma le valu se lau wha se fulu miliona. Now, I'm talking about different interpretations. O lono winga awhai o se furu tā leni e tolu piliona, a varu se lau fast furu miliona. That's a lot of money. Ai whai mai tala le mangalo, that completely is wiped out. There's no more debt. You are freed. You don't have to pay back anything.
I am talking about forgiveness. Now, from the footnotes of the New Living Translation, my New Living Translation, 10,000 talents is 226,291,702 hundredths. 0.50. Policy translation, NIV translates 10,000 talents is 3 million pounds, which is 6,303,244 hundredths, 0.20 cents. I'm talking about the magnitude of the forgiveness. Natangi la utama le mafatu ese fa mai Yesu pamangalo la yele matai le tet akole. So if the debt is more than $1 million, imagine. Le magnitude le ole tua inga fa mangalo le ai fa mangalo ai tatou ele tua. Afonga mai la wati man la ile tua le fa mangalo e lesi tangata o lesi tangata langa ole atua malana fa mangalo, it's massive. Ele ai si so ka ko e mafainga matching ya ole te tu tu e langa ole si leva hengo lo langa fa le nganga makwa yo struck ko la ida pakalo fa ila ne ba mai nei pa if here nginga ai kala fu ngai ke le fa mangolo le tsikanga wa fonga la to le fa ta oto alea fa lusu pa lo tos fulu kwa uma fa mangalo la kamalea fa mai le tala tu pa ia wa lu akule lile wana mawale siana la na uso au na olo na uso au na lea masalo penga se lua afela na aitala fulen aitala fu fa mai la tala tu pa ia na lu tu lole manga ia la fa ka uma lu fulu valu to se fulu amol mole la uma ona lu atu ai leo le au na wa ilo e ia le tasi ona uso au na wa ia na te na ri se la na pu e le matitina ia te ia wa fa pe atu ina tawi mai ia u mea wa ia te oi ona fa pa u atu ai leo lo na uso au na yo na vai wa ai o yatu ia te ia wa fa pe atu ye e fa pale mai ia te au o te tawi atu au mea uma a ua le mafai o ia a ua alu matu watu ia te ia le fale pui se ia tawi ana mea uma. Amen. Kwa uma fa mangalo la kama le ele matai ba ko kama millions plus or billions dollars you owe to me, you're all forgiven, you're good to go. Ala kulola kama le ile sianga uso au nga lai ai kala foi masalo penga se lua afe ole interpretation nga masalo penga se lua afe kala wa feels kama le kangi ai mafai ai e tu mai se time se to tongena ai tala fa mai he grabbed him by the throat olongo ngo maule ua wa fa Samoa sawanga grab him by the maule ua lo ngo ule ua yo and he demanded instant payment. He said, pay me now, or I will arrest you and put you in prison. Ako umangi yang famang, alo lang meke lea yo. Hallelujah, Lord. The king had just canceled the debt of $1 billion. The Lord God gave him mercy. Then he said, you are allowed, you are good to go. Lei se me kongia alu e mangalo. Alu waku lea si ngai ka mai menga ai kala fuai. Si onga uso au nga wale ai si alofa ai. Ako umange yang fa mangalo ele tu. Ko ke rola o ko le ngo tangata ie no fu to no falesa. We have no idea the magnitude of God's forgiveness on us. Aniete le mafai nga e fa mangalo le tikanga kanga e wa ile mafai ya le tikanga kanga fa mangalo le tikanga
When we do not forgive others of their sins, God will not forgive your sins. Alala winga le mea awa oleva mai atalia Yesu fa mangaloina o sala, you are free, you are born again Christians. A oi tangata ye tala no ya Yesu, ole tala no fa mala malama ile au so o mai la to o e na muli muli ya Yesu. Hallelujah, Lord. While I'm preaching this message, I'm also included in the message. Aile yo o mai to o le mele o leva no kange fo ya ia ile tu. Ele me no fa matala ti o to lisia so. O lo brother-in-law. Lau kamale e pe ia usona atali. Yo e o wala lo sister le e pe ia o sana tam. Wa ia matu o le fana o lo tina. Al malal va ngale fa e fu e o pe fu ngala ko o langa fanga. Yo ai la so na fa ele mato na ma fu wela no fo lo tamama lo tina e fa la taia o mai lo kwen ang. Yo o te sola la o te fima o te manga o ke alu mele o ka o lo sola ngala o sa o lo sia la fa el mato. Wai kala le faya vale ya. Ilo sola yo fa la kai mele lo ka mamlo kinga. Ola la fa le mato sole. Se ka o ka o faya vale ele sa ele ma ko o lungo ma o le umu le. Masalo ke lo po ma ko ke minga po le valu ko sanga po le iva ko sang. Ngo ngofo ma ya ma le loko ki nga le lo. But one day I will beat you to death. Halu wa le vala ia le wa makaka ko loko. Wa mai le sia so ma te sauni ma te ole fono. O sa wa ile o tau ke ia o ko manga ku le mele. O la fa fonga le ke ia o ko manga ku le mele nga ka ia o le ri. Fa mai lo mo lo ma fo wa va ia me sak mai lo mo lo ma fo. Ai luaku lo Samoan makwa fasi fa mo alo brother in law le al kai minga I so brother in law wa du va pe o cancer ko ki kia o ki zo va pe nga o va pe o ke lo au po o kamale o ke po nga o ki mo au tau nu o Samoa o solta vale o walu dol mato vale malo ma fo fo le nga o ka u I kai makafa fasi lo mala kamale kale levo ngi kausanga kusa all these years I levo vai fe a levo a mata lot so le waku ala ka vale o ke waku mo lo ka pe ngalo ku ngai kai fasi lo mala ka male o fai lo ia o e ma ko le songa e ka nga ya o ko lu ngolo ya la so la ngi o la ko kongi ya ku ya o le me le fe ya lo ma fa le lu waku ala ka vale ku ru mal ma ko fale ku ar ka vale kilo mai la ka male o au so prale lo bo fia o la wa lo fa pe ke la ko voxela ku usanga le ngo foi fa lunga la ka male wo le mfa ku lunga at that time he had cancer and he was just about to die over pe poronga la ka male le ke minga mo kwa o kio wo so al fa mal ka vale the Holy Ghost hit me. Ova pe o kasi ke leo le mengo usawe fai de ngeia ale wo va o pano ko kiki a pe lo po ki mo ia la songa ke ia wo mali lo o ku ale mo ka ke le lo la ro sista va pe ro sista ai wo ka ngi lo fai ala ai le lo le ke leo le mele mo ma fo ke la ko va a pe ala po ngi yo Matula le te tala no le mele o le unforgiveness ole si foi yaso ya ma ve si mo lo so le umali suba na ngala o so ele mo le maune ale mele no fai de dile all these years ngo keeping I lo one day I will beat you one day I will smash you awa o mele o kamale fai kusa e pe ya o nga wa la ki ki lo fanga e pe ya la o se fanga o la o li a fia po le po yo but I was never treated good. Yo, o kamanga nga mau e pa le polo muriulu ko mo ki lo ngo. Wala le malo wika ba pe ya la so ke fasi ayo.
Lea sona leanga o mawanga ila vangola ofisia. Iyo pakanga lo kamale kalianga lungal ka vale kango kulelo o mea la aka. O lo mafau faunga yai. O le pole ngai o le amakwa ifasi elo o le o mea le. O ke maulo le o mea si irunga lo mea la aka lo kamale ai ku ilo mau le si o uso kaulo kadinga. O valo kole la lo mase belo kadinga. O ko ku lo male o mea la. A lo loko le ngai ai o mea le bitterness le nga fa puku mai all these years. Ale pa ngai mai maso el ponga. Tau lo kama mai. Ke fa shoki ai. Wa ko le le. La la o fa kali mai o lo fale. O sau lo ai lu mo lo fale la u mai ala ku u kala ngol. O ku lo ma u ala va pe. Nga e sau lo ka vale o kongi lo mo el ma. O fiu ku ma wala le si tira ta. O le tai au na so va pe. La walu avel me elo tina. E ku mai lo lunga le lile o kalo le o pole si le. O la kwa ma le pole si dai pungo wa pe so so ma una lang ka. O wa so fa pe ma le fa. E ke mi ngoi lo kalo mo le pole si. E fai la utala le mele le impact ya kia. Anga le mele a uso sa fai ya kia e fasia o pe se la ko fa nga. Awa wa la kiki. E ale lo LOTO va pe. O ke makuolo, o fasia no markanga ko. Le ala o te fa matala tu le ko enga impact le nga affect ya. O ke fa kai la wi le upole tua, o le o fa tau nei. It teaches me to know. E o le mele o ke kalonga o ke oko. O ke le o kalonga ko pe o ha o se kanga kalele o ke fa mangalo. No, I'm talking to you from a human perspective. Hallelujah. Sharing my experience with you. Because I don't know how on earth can you save God. When we do not forgive others of their sins. Mataio, esfurma valu tolta si o toltol. Wai loe o na usua au na o mena faia. O na ratu matuati ngai lea. Wala tu atu mata watu ilo la tu wali o mea umalava na faia. Ona wala au atu leo lo na li ia te ia. Ua wha pe atu ia te ia. Lea au na lea ngai. Yoe. Kusala wai loe au ngai. O lo sia au ngai ka ulu makai. Matai, vai ko au mangia ngai fa mangalo le di le. Le fa mangalo milionga kala yang. Ai vai la u le u si au ngai fo inga le fa mang. La ngai kala fo. Ya la ko ngin fal pui. Ale ko mangia ngai fa mangalo. Fa fonga la tol talan matai. Vai u to su mal fa ya. Ona itai leo lo na li. Matu ina atu ia te ia ye fa tau maoi. Se ia tau I mai ia na mea uma. Amen. Pa fonga la o tau. So se kangaka ke le fa manga lo le si kangaka. Hallelujah lo. Pa fonga mai. Koe reinstated le kua le kalafu. Wa mai lo le fa ta o to le. O le mela fai. E koe fa fo I mai la wa kalafu le nga fa manga lo. E koe reinstate la wa kalafu. Ma koe reinstall la wa kalafu. Ma ia fa pe nga koe avelo ma o e kul fal pui. Se ia makwa koe ko kongi ia uma mai la wa kalafu le ko lu milio. A mai la ia le ia ka ko le tata mo fa ia fa ma ma ti ati o. A fa ia le fa manga loe o I sikangaka. E koe fa fo I uma mai hau nga sala la fo ia le fa manga loe le tu. Anga le fa ta auto le. Ole au mai aka ko le principal le afonga la to disi mem tau tia le. Fa mai ona itelo le tupu. Ona mai le ave le fal pui. Fa afonga la mai. O upu ye lua ye fa nga fa mai and he was taken to prison to be tortured. Mai on ave le fal pui e fa tinga inai. Now, prison and torture is a metaphor of in hell. E le ngā o le kingo e la longa le kinga, e la ngonga le tino tinga, o le mafau o le loto e makuala, e ese le koe ngā kinga. Ave iai e le mawhai ona ia whaamanga loa le si tangata. Hallelujah, Jesus. Now, afonga mai. Revenge is God's responsibilities. Let us not revenge. Otherwise, we find ourselves stepping into the throne of God. O ai nga ke wha masingo, o ai nga ke wha mangaloa nga sala, o ai nga ke wha, nga ke awaku I kaui masui, nga o lea kua lava, e le se makafa I oi nga tangata e whai.
Roma suma lo fai pa suma leiva ia. Le au pele. Au wale tau i atu masui. Yes. A ia o tau tu atu le tosa. Yeah. A wā watu sia. Yes. Ua wha pia mai le li. Yes. O ia te au le tau i masui o te tau i atu. Ole fai upu na leanga ma file mu ai malo loto. Mai sepi au ai ke kau i masui. Ku ule ko sao le atua. Ku ule ko sao le ku e fai le na fai unga le mele. Hallelujah lo. Ole aso le no watu ai. Ele fale maliu lo uso le fa tau ai le se maliu mata tia va pe. Tu sa u fa tali anga tu e ma folo fa pe le u. A fa o fa pe ai ko ulu mai la lo mata tau me fa pe lo ma. I've never seen such an awful death. Hallelujah lo. Pa vanga mai o kele fa ko ala fa pe o te exposing ani me alo ai. Le te fa te to le extent o le mea leo, release lau wha amangalonga, ai ku ule aku, ai pule le aku. Let God deal with your own. Elena le paulana, ea se la hango o tangata. Release lau wha amangalonga, lisi tangata langa, lefa meta tusipa ia, my dear friends, never take revenge. Leave that to the anger of God, for the scripture says, I will take revenge. I will pay them back, says the Lord. Pawala le mea kako fai. O le ku ile akua. Fa ma release lau fa amangalonga. Ku ile akua. Fai le fina ngalo le atua. A fai lava le fina ngalo le atua. E fi le mulo loko a ma. Ngai ale me fai le atua. Ele fa pela ngi me fa pe. Make ele fa fe kai ale atua. Me si ele ai. Ona we tu we o fa le place le atua fai ele na ye fai unga. Avon mai. Here are the fruits of unforgiveness. Anger, resentment, bitterness, hatred, rejection, and a loss of smile. Okay, logo, ele finga kanga suel tangata lai pita no loko. Ke lo yang kala fai, ke lo yang popular, ke lo yang mio lai fai, ke lo yang savali, e ke lo la wala relate lisi kangaka. Some people are so angry, man. They are so. The impact of unforgiveness on us. Unforgiveness is poisonous. It slowly kills the fire of the Holy Spirit in us and in your life. It kills your hope spiritually. Unforgiveness will rob of your house. Hebrews 12 verse 15, New Living Translation. Look at each other so that none of you of God. Watch out the poisonous root of bitterness go up to trouble you, corrupting many. Ole mela le ole a onga, ole a ona le mafunga ile loto le fa mangalo. Ona le etupu ifo ele hanga inise to tele. Yo isi vaka ngaka ikaya ale kele yo me o onga ngai o onga ilo loko. O na foi me ona, wole me foi ngai fa mangalo le sitangata. E masangi ala mo morkanka wa imani me o ona ilo no loto. E kai pe ole mai sua fo le nga singa le u ole mai sua nga vai la wa ka fiki. Wa ole me ona le to no loto. E ia ino lava se me le nga fa yesesi. Nga trika le me nga ko yo mai umai fa fo me nga ngofo mo. Kai nga la lo ka kala nga ma fa ile me le nga ikai. A o lo wa ma fa fo. Fa pe umali me nga fa me le tsendi ka la wa fa me fa pe o mala. Ma reko su tasi fa upo lufu fa lufu lima ia. O le mea leo te whai atu ai a te o tau. O mea umalawa tau te ole mai ai, ia o tau talo. I nā whātua tua ia, o na mau ai lea e o tau. O na whai alawa lea mo o tau. Straight after the prayer lea, whafonga le whai upo lufu lima mai ia,
Au tau tu matalo. Yeah. Ai se mea tau te tinga ai se tas. Yeah. Ia tau whaamanga loina. Yes. Ina ia whaamanga loina foi e lo tau tamao So le the Lord langi. is saying, when you pray, mai a e tatalo, e le mawhainga e kakalo e le atua, ma se loto le whaamangalo. Le ango kanka ia e kakalo, o le kakalo e ke kakalo, ma loko le whaamangalo, e koe kakalo ma loko le whaamangalo, ma loa ma whau o lai whaafafonga mai le atua. But when you are praying, forgive anybody that you are holding grudges against. Ya lai ka kalo male loko ki nga le siang wang. Yo. Talo sia le ola ve hai ka ko prayer ministry. O ko ke kalo lo fale fa pe tamai ti o mai se fa ta dolo ia ka kalo ale le tu wa mama u lunga le mena te ia male loko le fa mahangalo ia wa le mafainga fa matalai. Unforgiveness is Satan's property. Pa fa mai la e ia le ia te tau satan e sa wa lo fale onga o lo loko le fa mahangalo ai sia langa e saulo ele ka fia la le tua anga lai lo le tua ole loto le famangalo ole property e sakangi a saula sakangi e vakul property le e ke ngofo ma oe ele ka fia le ku aisia anga le kala le Yesu na fai na tu le se oli e tamu fai fa vale Yesu mai ole coin le oi ave ele coin le fa mai tala Yesu ole ata wai ngai le coin mai tala la oli ole ata kaisara mai leo Yesu avel mea kaisala ia kaisala ai mai mea Yesu ia Yesu pa fo mai la o mea Yesu o le loto fa mangalo o le property e sakangi o le loto le fa mangalo a e ngofo la ma le loto le fa mangalo e ia ile ia ka kau sakangi sawa ia ke oe ma hassle oe ma hont oe ma fa la velave ia ke oe langa o le property le o le loko le fa mangalo ele o se meto tino Yesu o le meto tino sakangi a saula sakangi e vakula meto tino e no fa Yesu ma ia sakangi alu e mai langa o le meko kingo nga oe ana le fa mai Yesu a vele mea sai kai sala ia kai sala aya au mai me Yesu ia Yesu o te fa tu vola le fine one e no fo male loto le fa mangalo a alu foi lu male atu te talo e ka ka release uma kanga kala ke lo la ke ika ia. How to forgive? Number 1, decide to forgive. You will never forgive until you make a decision. If you wait until you feel like forgiving, you will never forgive. If I'm on a decision, you have to choose to obey God. Steadfastly resist the devil in his attempts to poison you with a bitter thought. Final decision. Don't wait until you feel it. Awakako say longa ka kifakagisi ke ale wa if fusilo. Ale mele ole final decision pe kinga pe le kinga e ka final decision. Make a quality decision to forgive, and God will heal your wounded emotions in due time. Colossians 12:5 bear with each other and forgive one another. If any of you has any grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. Amen. Make a decision to forgive. Oi wala sa singa ke ki nga ia. Fail decision le polling ia release lo fa mangalonga. Number 2, depend on the Holy Spirit. Ya e fa langolango ile nga pa io le tua. We can't forgive without the power of the Holy Spirit. It is too hard to do it on our own. Wa ulo fa la ya, I mengo kukupu ya kau. E fa ia si fa nga ka ke lo le me. If you truly forgive, God will enable you, but you must humble yourself and cry to God for help. Please help me to forgive.
Ione luas fulu fa ipa lus fulu lua lufu tolu ia. O ia fetala yatu le mea, o na manava tu le o ia ia te ila tau mo wha ape atu, i o tau talia le anganga pa ia, o ila tau umalava tau te wha amangaloina ia la tau ang sala, e wha amangaloina o ia ia ila tau, o ila tau umalava tau te tu upea ia la tau ang sala, e tu upea lava ia. Amen. Pafonga mai. Na luatu a Yesu, te milau tu mai Yesu, pa mai o na manava tu le e ia o le anganga pa ia o le atua. Na manava tu le anga pa ele tu talia mai la apostolo ta next verse ngalu e Yesu fa mai ia o to fa mangalo. E mana mia la tatou manava mai e ma fai inga fa lori tikanga. Anga ele ma e fai ngata tele ne mele. I know in my own experience it was hard. Human as we are. I let's excuse me le vapea. Human as I am. Oh no tangata vai. Let's excuse me nga. We need the Holy Spirit to help us find fear this love forgiveness. Number 3, obey God's word to forgive others. Ya e usikai le upo le tu e fa mangalo le tangata. Pray for your enemies. Luka yono fa upo lusu fitu lufu valu ia. O te whai atu ia te o tau e whaalongo mai. Ia alolo fatu e whai o tau mō la tau whiri. Yes. Ia angalei atu e ita mai ia te o tau. Yes. Ia o tau whaamanuia atu i e whetu mai ia te o tau. Yes. Ia o tau talo fo mō e tu ai fua mai ia te Ele o fai tau. mo fia la mele. O le fai mai kako kakalo mo ila tau e ita mai. O ise se fia kakalo. O le kangaka la ke ika yai ke le fia kakalo yai ke le fia mangkua longa ingo. Al tala le o ngale tu spai mai la tau e fai mo fai oe mo la tau fili mai kakalo mo tangata na la tau fati nga ia te oe. Pray that God will give him a revelation that they hurt you. Wow, isi kangaka. Lau ke le loa, honestly, okay loa, okay le uso ia fai mele. Ele ma se so la tau na la tau loa, na la tau malama, o leo ke hurt. Le talo la le tua. Ia fa ma ia vatu ia la tau le revelation. Lau ko ke loa ia. O leo ke hurt la ko menga fa. Some people are aware that you are hurt, and some people are not aware that you are hurt. Either way, le ai se option ka ko e ka kaunga release la angalong. Amen. Roma sumal lua fai upa sumal fa ya. Ia whaamanuia atu i e whaasawa mai a te o tau, ia whaamanuia lava ai awal fetu. Ya le upuna le atua fa mai, e style upa le atua. Ya e whaamanuia ya o e fetu mai ya. Ya ele fai ngofi. Afa mai, in the Greek word it's to bless, it means to speak well of. O longo winga o tangata lai fai o fili. Tangata lai hita mai ya te oe. Hallelujah lo. Fai mai ia e speak well of them. So te kangaka lai ke kai ke le ka kai e speak well. Kangaka lai ke kai ke le fi ka kala ye ke le speak well of them. Amen. We cannot walk in forgiveness and still be speaking curses against those people. Amen. Efeso 5 pa lusu lono lusu fitu maya. Don't allow your anger to control you. Don't let the sun go down while you are still angry. For anger gives a foothold to the devil. Mai awane tanga le itanga ke controllinga oi. Awane ngoto le la o e ita pea. Afonga mai la o lisi ka wakinga inga le tu fa ngoto la na la, to e fa o so i fola na la, to e fa ngoto la na la, to e fa o so ala la va ke ika la. Wa fiu le ku e fa ka mina milo nga la, ala e fa ya. La ke ika. Tala no foi nem meu lungari. O se a o fang fa li finge por kamalo. E o so ale la, to e ngoto le la. To o se fa le la, ko le la. Ya paia. Ele fa manga loa ele si olis. Fa kai ai ka usanga ke le fo mai tato ngari. Ma ua yo to usanga ne ato el ma fa su ta si to usanga. I don't know how we survive, but we survive. How to va to foi. O ngari. Ya e lo fa manga angokolo le la.
Ole mea ngā lewa mai asu, ngā ngoko le la umalo malika. Amen. A tolo ngoto le sipoko ai moe le si le sipoko. Ya koe o le la, koe ngoko le la, alai whahia. Awane I whata ngā le ita na ki koringa oe. Who should you forgive? Oe kanga kaunga I whamangaloa, whafonga mai. Whamangalo le kangaka nganga he tinga oe. Ke lo penga nganga whape ngā whamangalo kanga na he tinga oe. Forgive those who hurt you. Can't out you. An apology. And bestow them. Whamangalo kanga ngā he tai. Amen. Number 2, forgive strangers who step on your toes at the supermarkets. Whamangalo kanga, strangers say, oh, kulo vai. Ke mai ole vai le mele hai kuwa ya. Release your forgiveness. Oka, sete. E makau kia la le mele fai e sepi. Ya mau. O matuatu nei wa pakalta vale. Al pakalta vale le intia. Kusa ele pakale le ai pakale si lenga le si le. Ya o ngale o la kula makava le kau fa ofio kwai. O kau fa ofio kwai mako kavale. Wa kau le ya o so la fa fo sepi mal. Marka wa fiu sepi kau o fa pe wa. Mai pa e sepi. Ya o la mlonki ngai fa ko. O so vale vale ko lo po va per kavale ka mai ke fa. Park your car properly. Ai la ya no sepi. Let's find me as mo kilo mai ya. Ila o mela fa. Park your car properly. Ora o kala le. Ano sepi ku mo vai ko le vale lo. Mo sepi sepi. Papa, remember you are Christian. Remember the man said sorry. No for speak nice to people. Ai, ole kele la yo mea no ulongo na le so na apia. It's amazing how the Holy Spirit could use such a little girl to speak some words of wisdom. Anala leo te fatu le fiafine. Fa mangalo al tangata le tu lo vai matua. Ole la ke faku. These are the experience, the things that happens. Wo loanga, ele ai se kako me mafainga fai, ele se option. Lang o kako ka fa la inga e ka kawanga fa mangalo kan kale ku lo vai makua. Yeah, human as we are, ela velo lava singa me o kasole. Mataio sulfai pevalu. Forgive freely. For you have received the forgiveness of God freely, you should forgive others freely. Wa whamangalo ina oe, whamangalo fua ina oe lea tua, I ka kau fo i ngā wakuru kako whamangalo ngai free. Forgive your parents. Whawhanga maita maiti. E fo ngisi o koe o mali keiminga e kere I whamangalo alo ta mamalo tina. A kongo ele o kako unga e mea ngā. A i si tangata e o mali temine, matua I whi tai e la tō mātua. Yo, e le si ali I leo te loa. A mai anga koe mungu sa mongo ke whasia lo ka maa, ke whasia. Wafo, a pesar. Yo fo le kanga kamal mawhainga whaile ame. Pate I ei si kangaka. E o mali keimie, wale mawhainga wha amanga lo, a mai si ala mātua ngā lako e piu singa ka maiki. Amangalo matua. You know, parents are human beings. They make mistakes. E mga umia le release o lau wha amangalo. Ke le lau wha wa ye si mapua e fue a kamiki e fue kamiki. Ye le ma mafo kamiki ki pala me fue ai. Amen. Ya wa o lai wha o ya, wa o lai wha malu. Whainga wha. Now here's another one. Forgive God. Yo. Famanga tu langa yesi kangai. Imle tu e menga kupu apea. This is not what I wanted my life to turn out to be, but God, what happened? Where are you in all that I go through in life?
Wālongo so o ala I kalanga kangaka. Tua. Lai mala malama lea tua I me kukupu. Hallelujah, Lord. Forgive your auntie, your cousin, your relative, your brother. Pamanga lo fikang kalay kukungo le loku, isi kang kalay loku, kini fie yai. And lastly, but not the least, pamanga lo fie ag. Waya isi kang ka. Aki eferua ya mga ya o nga nung loku fie ag, ki ika fie ag. Isi kang ka ika le laung fie ag, wa ika le laung ubyo fie ag. E kare e fie ag. Amen. Kalau pala nipa, I forgive Pastor. Fama usto se kangaka o le fie. Mayoto. Kele ame tutupu tono e kale sia o le loko le famanga. Ia ni me fa na tutupu le tangata ia le o e sau o le me na fa le tangata le o sa mai no wika ia. Ia o se me langa ki nga le tangata lai o. Me fa le tupu tangata a mga loku ia lu loku o le a mga loku o alu loku e le loku se me o se wale me e hikalo ai I o le me fa gong fa manga loa. I can't face that person anymore. What do you mean? Are you a Christian or you're what? If you're a Christian, you should forgive. What do you mean I can't face that person? Well, there's no such thing as you can't face. You have to receive, you have to give out your forgiveness. Yeah, well, that's what we're supposed to do. We have no option. If you are born again Christian, you have no option. You have to obey God. Please stand on your feet tonight. We don't need a team to come up. I want the chairs to stay there. I want you to close your eyes and release your forgiveness to anybody that hurts you. Kofu ka ko mal tangata la yese me nga ke ki nga e o mal te milinai e le mafai nga release au te le saula uia wa umano tanga uia lisi tangata wa lisi tangata ile atua mo ta ile atua. Say, Lord, I release my forgiveness to those people. Tell your mesa go through it in life. I'm about to turn 65. I think all these years I've lived my life, experienced a lot of things. And one of the biggest struggles I had in life is the ability to release forgiveness to the people that hurt me. Te itana wa foi e lawan mai ta idolo auleanga e iri silo matua pito auleanga al matonu e ngofung fa ingoia e mai malolo ko songa le kiau ya bala au mai lo ngole ngole fingenga auleanga al matonu o wallahi fa na malo wital tangata o li se songa kangi ke fongi a vile mai o lo ara o tangata le oi le ka mo longa oi le me vai pipi o a foi ngale au leanga vai pipi o vai sa sapa out of anger. I wanted to say a word that will make it so hurt, just like what she did to me. O fa o e kanka piko au leanga le lalolangi ni ngai tau kala len fa ye tio ko so ngala. And all these years wa matua wa ma ia tio ko so ngala. But le ingalo ye te umea ia le te ua lo loto.
And then I decided, I'm going to release my forgiveness on her. I gave her a phone call. I said, I'm sorry for what I said. I released my forgiveness. I don't know if I told you, you can make your own malau aulang. But now I decided I'd release my forgiveness to you. O te whātua lea toi, koe e wha e sa o loko pēr e le releasinga lau wha amangalo. Tauanga release lau wha amangalo. Tu pē ia i lea tua e whai a le whai unga lea tua i. A oe, release lau wha amangalo. Te vai e, te langona fo e ale koe restore lau oli ma lau fia fia i le li. Pēr release lau wha amangalo. Ai ale ai, whinga tā ia. E koe reinstate umai le akua wanga. Why don't you just close your eyes and anybody you can remember, like a law, like a head, release love among alone. Shall I release? If you remember the name, say, Lord, I forgive James or John or Mark or whoever. Wai al tangata. Taulo na ingoi le tua. Ai voi se mea ngai ke ki ngai e kiau. Ia release mai lau wha mangalong. Ai voi se mea o eti ngai lo tamama lo tina release lau wha mangalong. Nā la wale mena e te manu ai. Nā mena e te ti ngai. Release lau wha mangalong. Whanau, ai fo ini mea o tau ti ngā i mātua, release lau tau wha mangalonga i tau mātua. Tatou, there were so many people that have been abused. Release your forgiveness. Let God take over. We have no right to hold anything against anybody if we are Christians. Because o tatou o le whanau o le atua. We don't have any right to hold any crutches against anybody. It is imperative that we release our forgiveness to anybody that hurts you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You're trying to suss it out yourself. Why? Release love mangalonga. Let God handle whatever went wrong. Sometimes we can't control situations. They happen, and whatever happens, it's history now. But I know we can do. I know what we can do now. Release our forgiveness and let God restore everything that went wrong. If ale anga pa yo le tu pe a o na mafai o na tatou mo le loto fa mangalo le silis. Hallelujah, Jesus. Father, I thank you, Lord Jesus, for your forgiveness. Wai le se so e matou le tu e mafai o na matchinga lau fa mangalonga e matou. You have forgiven all our debts. You have canceled all our wrongs, Father. Daddy, we are grateful to you for the example that you have laid down for us, Lord God. It's massive and it's hard to match. Father, I thank you that you are the greatest God who have set it for us to follow. Lau whaamangalona na whaamangaloina I mātou le atua, yo mātou leanga mo mātou se le atua right now, in the mighty name of Jesus. Hallelujah, Father. Right now, in the mighty name of Jesus, we release our forgiveness. Come on, church. Release your forgiveness to anybody that hurts you. Pray that the Lord will give them a revelation that they must admit the fact that they have hurt you. But let God be God. Let Him take control.
Father, in the mighty name of Jesus, I give you back all the glory and honor and praise. Whawhataile atua lau whaamangalonga iai mātou. Whawhataile atua lau whaamangalonga iai mātou. We bless you, Jesus. We thank you, Father. We give you all the glory and honor and praise. Hallelujah, Father. Let there be glory. Thank you, dear Holy Spirit, for your blessing. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. God's people will shout, God be the glory forever and ever.